بله تماشاوان نیجا آمارین کو تین بلاف کرن دهیلن کو مروف لسر پیشروش زمان کردی به گمان به فکر به جبر کو زمان کی کو گنج بنا خفن تواته کو او ادی زمان کی مریل برمرنیه اما پیشروش زمان جبریز رها روحاویoglu بپرسن نونری إنسiyatifa حق یا آمده نهاج باکوری کردستانی جا آمده میوان میدن باش بریز بریا هر تشتی هم دخوازم بزنبن و با چه پیوست دیتون إنسiyatifa که وش با چه پیوست دیتون إنسiyatifa که وها آوا بکن کنگی و إنسiyatifa خواه آوا کر نها ام إنسiyatifa حق نزی 20 ساله لترکیه جی خود بناوه کیدن اوا خو تکوشینا خود دمشاند ام سازیک کمالک مافی مروانه لیل چند سال بری بویرک قومی السرمه و مناو گوهری مناو خوکریه إنسiyatifa حق لی مثلا اما چارچوبه اما لسر پاراستنا مافی مروه نه تنه لسر زمانی کردیه جبر کو زمان جی مافی کی انسانه یا مافی کی گلی کرده او جی بشک جناو بش منه کو ام بو ویجی د پاریزم و مافی جی د پاریزم یعنی تایبتی ام نه تنه لسر زمان نه إنسiyatifa کلی بو زمان آوابی ام إنسiyatifa بو مافان بو پاریزم آوابی إنسiyatifa راپرسیا کو هاتیه کرن آمارین کو درکتنه گله کی مروف بله کرم که هری نها دمکو راوست ناوندا لیکولینا نا راوستی اف لیکولینا کر اف انجام به مجی بالکش هاتن مدید کو زمان کردی تی حسکرین جتی حسکرین لی بکارانی نوی زیاده کم دبه مجی خواست عمل سر و مسئله کمپانیا کی دست بکن بره متن سر پروردهی به زمان دایی که به زمان خواه ما کمپانیا دمشان مدگو دمکتب ده işte gerek به زمان کردی جی پروردهی ورد شوپان yani ورد دایم بوزاریا نها دوی کمپانیا ده نه تنه بو پروردهی مکتبان ده هر خدمت بروکراسی ده چه هبن ام دبیجن Kurd anji ne Kurd yani eku zamanı van ne Türkiye ben heger kiben hem de bejin devlet gerek liber ve astenga rake u ve hizmeti de van zamana avaki fermi nasbeke jiber ku jiyan abori her tuş civak bi Türkiye demeşe u zaman edin kem dibin iro li Diyarbakır'ı yani jiber ku payitaxta Balkure u eva her çavi her Kurdil vi bajari ji de vi bajari de ji بحكم خو پروردگار نظری خو کردی تشتی پر زوره یعنی اکوی تشتی دکن و دردی دکشینن یعنی کردی هر روز بروز ناف جیانا انسان ودکشه و انسان وقت دست بکیده اره هی نمریه لیل بردست مرنیه عمروی زیدنه یعنی جسدی پازده کمپانی دست بکیر مگو برا وان رقمانا وان انجامانا انسان ببینن بله جسدی پازده گنجان جوانان تنه گوتنه ام به کردی داخفن او جی دبه کو دجیانا خویا روزانه ده تمامی بکار ناینن لی دزانن به کردی باخفن اف یک دهیله کو کردی تکه و ریزا وان زمان لبر وندابونه اری نه وقتا اون انجامان مزدکن ام بیجن اکو دخوازن لکردستان زمان کردی به زمان فرمی جس 4 para 3 para زیادتره یعنی ج ام بیجن سدی 8 زیادتره اکو ناو پروردهی ده زمان کردی دخوازن به زمان پروردهی دیسا ج 4 para 3 par دخوازن یعنی خواستن اره هین نمریه لی اکو جیانا خود بکارتین وک و گوت یعنی اکو بیجن والا هر روز هندک بپر به ام به کردی داخفن تنه سدی 15 جوانا ایجا اکو دبیجن انویا ام بیجن وک نوچه کی تماشا بکن انجی وک نوچه کی بخوینن بووی تشتی بکار بینن زمان خو تنه سدی ده وقت اون لمزه دکن دبیام ستران کردی ام او دکن گهداری دکن سدی 45 گهداری دکن اره یعنی وقتا کو غیرت بو خواندنه
bu axaftine yani west ihtimal tune ki bu westin işte müzik çavaya tişteki bir yek aliyeti diki goy hoş tara dibêje yani te nawesti bo ku tu em bêjin gayretê nakî bo tu Kurdî bixwînî an jî bipeyivî wan demane de ey Kurdî hin Kurdî di jiyanê de heye xwestek heye lê ama wexta tu gayret bikî bo bixwînî û bu axivî tu wê çaxê dinerî encam zêde dadikevin yani îro erê sedî 18 gotiye ku em hem zanın baxfin hem jî zanın bixwînin û binivîsin lê ev nayê vê wateyê ku dinivîsin û dixwînin û her roj daxifin ew kêmtir e yani em bêjin qabiliyet hebe tiştekî cuda ye her roj gayret bikin tiştekî cuda ye îro di piyasayê de em dibînin yani ew kitêbên Kurdî ew televîzyon بله برز اونه چه بکن مثلا دوی کمپانیای ده کمپانیای خوده اونه چوا خلقه هان بدن بکی جان متودان اونه خلقه هان بدن کودجیان خویا روزانه ده زمان کردی بکار بینن چه برنامه یا وده هیا نه آیا کم ام دخوازم وان انجام مانا ببینن بزانبن که روش زمان وان د چه روشه دیه براوی تعلقی ببینن آیا کم ام دخوازم ویا ببینن آدویم ما چند متریال دیجی حاضر کرنه ام بیشن وقت چند تین پاچ وقت بروشوران وقت آفیشان ام در دورا دار دکین و بلاف دکین mesela îro destpêka mekteban heye û malbat bo zarê xwe li kitêbxaneyan danûstandina dikin ihtiyacê wan dibînin mel wan deran çentê xwe daniye me gotiye eger însan wexta tên danûstandinê dikin van çentayana bidin wan li ser wa çentayana sloganê me hene işte zimanê min hebûna min e zimanê me mafê me ye mafê xwe biparêzin ew mesajena li serê em dixwazin ku bala wan bikişînin ku zimanê wan mafê wan e û zimanê xwe biparêzin ev a yekem a duyem em bangê hem li aliyên yani hem li insanê civakî hem jî aliyê siyasî hem jî civak em bêjin saziyê sivîl em jî gişare dibêjin ku li ser ziman bixebitin çünkü ziman roj bi roj kêm dibe eger ziman biçe tiştên jî wê piştî zimên ew ê jî biçin asêyem em jî esas gotina me ji devletê re ji bo ku em saziyek mafê mirovan em ji devletê re dibêjin ku ziman mafekî xwezayî mafekî bingeh e gerek hûn vê mafê astengiyal ber vê mafê rakin û maf zimanê Kurdî û zimanê din jî êl Tirkiye kî dixwaze hûn bikin zimanê perwerdehiyê wexta zariyê me dest bi mekteba kirin biraz zimanê xwe jî perwerde bin biraz zimanê me wenda nebe em viya jî ji devletê dixwazin piştî niha bîstroya ji yekê îlonê heta 21 îlonê kampanyayê me wek me got afîş çente îja di Twitter û Facebookê Instagramê de em posta belav dikin ew ê bimeşe piştî wî em ê rûnin encamê vê kampanyayê mêze bikin ev kampanya jî heta ku çi encam derxist li gor wî em ê gavên dibavêj em bêjin wek ziyaretên partiyên siyasî ziyaretên saziyên sivîl panel û em bêjin konferans dayîn ji bo ku em dixwazin însana teşwîk bikin ihtiyacı bibinin zamanı xwe fêr bibin û li qursa bigerin û hinek em bêjin sazî jî qursa vekin însana perwerdeyî zimanê wan bikin û zêdetir ji dewletê mafê xwe bistînin îro 2 saet di hefteyê de mafê zariyê Kurd heye ku dersa Kurdî bibijêrin û fêr bibin lê li Kurdistanê ev mafa zêde nayê zanîn jî ji sê parek malbat ancak zane ku ev mafal heye em dixwazin ku saziyên sivîl ê siyasî malbata ji malbata re bêjin ku 2 saet di mekteban de mafê we heye ji zariyê xwe re zimanê xwe bibijêrin û biraz zariyê we wî zimanî zanibin ama li vir nesekinin mafê xwe xwesteka xwe bilind bikin bixwazin mafê yani zimanê we bibe zimanê perwerdehiyê di mekteban de gelekî spas birêz Reha Rûhavîoglu Nûnerê İnsiyatifa heq ji Amedê ji Bakurê Kurdistanê mêvanê me bû.